थाखाय जोंनि समावनो दुखु सैनांखाबाय आरो फिसा फिसौनि थाखाय बेसेबां दुखु सैनांगोन आरो लेखा फरायनायाव गैले बियो माबानिफ्राय जुलाइनिफ्राय जादों 2021 औ जिरायफैनाया जुलाइनिफ्राय जाबाय गोबाङैनो दै बाहाग सिमोनबो जाखाबाय आरो जों लिरिबखौ ओमफ्राय देग्लायबो सिमोनहाय फटे होनो होनदोंमोन होआखिसै सारमोना ओमफ्राय आरो देग्लायबो बिदिनो आरो लिरिब जानांगौ जाहैबावबाय गोबां जोंनि हायाबो खुखालांबाय गैले बे समाव नोंथांमोनहा जोंनि फिसा फिसौआनो थानानै जों गसंना थानोनो राहायानो गैले जों माहाय थाबावनो सारफ्रोमनाव खावलायदों जोंखौ नायफैनो होनदोंमोन जोंखौ नायफैयाखै दिनैसिम दाबोनो खनसेनो नुजाफैयाखै सारमोना जोंखौ नायफैनोनो बेसेबां दैबानाजों खस्थ' सैसोनानै दङ जों दुखुजों होमब्लाबो दिनैसिम फैयाखै जोंखौ नायनो जोंनि थाखाय जोंनि समावनो दुखु सैनांखाबाय आरो फिसा फिसौनि थाखाय बेसेबां दुखु सैनांगोन आरो लेखा फरायनायाव गैले स्कुलफ्रानो जाले हा हुफ्रानो गैले थानोनो जों माहाय थाबावनाय सारमोनाव खावलायो जोंखौ नायफैदो एसेसो माहायबाफोर बेबस्था खालामा होनो थाखाय सारमोना आथिं हमनानै खुलुमो जोङो गोबाङै दङ 40 बायदि दं दा 40 घर बायदि दङ लायाखै सारा जुदि बिटिआर सरकारा नोंथांमोनखौ बेलेग जायगायाव हा नागिरनानै होयोबा नोंथांमोना थांनो राजि नामा? औ जों राजि मोजां नागिरना होबा जोंनो थानो साइजाब नागिरना होबा जों थांगोन दिनैसिम सारमोना जोंनो एसेबो नुजाफैयाखै रायलायफैयाखै खावलायो सारमोनाव नुजाफैनो थाखाय खावलायनो थाखाय जोंजों दुखु दाहा रायलायनो थाखाय आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै दा रिलिफनि बेलायाव नोंथांमोननि जानाय लोंनायनि बेलायाव सोरबा होफैयो नामा? बिदिनो आवनि एसे एनै होफैयो सोरखारनिफ्रायलाय मोनाखै दाबोनो खनथामल' जादों नायफैया होफैया एफाबां दैबाना जागासिनो दं दाबोनो खोनानो जोंखौ मोनदों नायफैयाखै प्रमद सारजों फेरेंगा सारजों खनसे नुजाफैदोंमोननो ओरै दैसोम दंग'आव फैनायावसो हाबलांदों फैथाराखै दाबोनो लिरिमि होननानै नोंथांमोननो जेबो खोथा होलाङाखै? ओहो जेबो होलाङाखै बिथांखौ पुनराय खावलायगोन नामा जोंनो हा नागिरना हो होननानै? जों सारमोनाव हा नागिरना खावलायदों मालाखानिफ्रायनो जों खावलायबोबाय होमब्लाबो सारमोना खोनासङाखै दिनैसिम दाबो नुजाफैया एफाबावसो जों खावलायबोनाया होमब्लाबो सारमोना जोंखौ खावलायदोंब्लाबो खावलायै बायदि सानबाय जोंखौ मानसिलाबो मानसिनि बायदि सानबाय ओंखायनो সারমোনা आथिङाव हमनानै খাওলাইयो একটু সংক্ষেপ টাইমত আপুনি কি ক'ব খোজে সরকারলৈ? আমি এখন সরকারের তো অনুরোধ খুঁজিয়া আসুন যে এখন আমি ইমান যোৱা বছর ইমান বানপানী হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত আর এই বছরও বানপানী হয়ে আছে রিলিফ খাইয়া আসুন সরকার বিলাক একো কিবা সুবিধা অসুবিধাই আহি দেখিবারও আহা নাই আকৌ একবার আহিছিল এইটো দুইসং নদী বান্ধিবাৰ গৈ যোৱা সময়ত সোমাইছিল আর পিছত একো কোৱা যাওয়া নাই এখন আমি যেনিবা ইমান দুখ কষ্ট আমি কষ্ট সময়ত খায়া এনেকা সংসার খায়া মরি যাম আর আমার ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা উন্নতি করিয়া দিব সরকার আমি এইটোই সরকারত খুঁজিয়া আছো যে যিকোনো সরকারত অলপমান ভাল মাটি না ভাল জায়গা দিলে এইটোই মই খুঁজিয়া আছো সরকার তহঁতক কি সরকার আমি শিশুবাড়ির বড় সাঁওতাল এখন ইমান দুখত আছো ইমান কষ্টত আছো এইফালেও নদী ডাঙৰ এইফালেও স্কুল যাব নোৱাৰে আজি কাইবা হাই স্কুলত আছে ল'ৰা ছোৱালী পাঁচ ক্লাস 9 10 পর্যন্ত আছে আজি স্কুলত ইমান বহুত কিবা প্রোগ্রাম আসলে যাবারে পারা নাই নদী ডাঙৰ বানপানী হয় এইফালে স্কুলত নাই এখন ল'ৰা ছোৱালী গেলা স্কুলত যাব নোৱাৰে আৰু মকো খাওয়া দাওয়া অশান্তি পানী ঘর নাই প্লাষ্টিক ঝাপৰত কিমান থাকিম ইমান কষ্ট রোদত সময় রোদত পানী সময়ত পানী যে ইমান কষ্ট ইমান দুখত আছো তাও সরকার কি কমানো চাব কাৰণে না আহে মই অসম সরকারলৈ কিবা আহ্বান জনাব অসম সরকারত মই এইটোই আহিব দেখিবার কাৰণে আৰু মাটি যিকোনো মাটি দিব আৰু মাটি ব্যৱস্থা করিয়া দিব থাকিবার কাৰণে আমি রাখিবার কাৰণে আমার বেটা বেটি আৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু ময়ো ইমান কষ্ট দুখত আছো ধন্যবাদ